Yo! What's up sa inyong tanan drano? This is Marky Tukop together with my team. Okay, naami diri karon sa Orayas Peak Adventure Park. Pero namin diri karon kilid sa pool. Kay mag-games man mi diri. Abbreviation challenge. Ang maka-answer automatic makuha lag 500 diri. Pag dili maka-answer makuha piso diri. Ano lang gud ka simple. Okay, number 1, PSA. Oh, ay, sige. Philippine Statistic Authority. Okay, ko 500. Bita, runga ko, Bi. Okay. Second. Ay, sila sa. Lagi. Second, FYI. For your information. Next. Uy, ka lang sa'yo, boy! NSO. Hala! NSO, 5, 4, 3, 2, 1. Piso. Okay. NSO. National Statistics Office. Okay, good. 500. Okay, next. Naubos, Lord! Ayaw na po ang piso! Okay. Next is UTI. 5, 4, 3, 2. Lang! Ilaw lang! Okay, Pops, UTI. 5. Ako ang piso, wala. Okay. Ako? Oh. UTI? Oh. Urinary tract infection! Wala! Uy, okay. Grabe, dali araw sa mga answer. Oy. ASAP. Hala ka, 500! Grabe! 500! Sa'yo lang, boss. LGU. 5. Yawa, piso! Okay, LGU. Local Government Unit. Okay, 500. PNP. Philippine National Police. Okay, 500. NBI. 5, 4, 3, 2, 1. Baka, piso. Oy! Okay, tayo sa NBI. National Bureau of Investigation. 500. Oh. Uy, mong daong. 500. ATM. Automated teller machine. Ala ka! 500 again. Bi, ako, Bi. Okay, next. Hoy, kala sa'yo na. Okay. DOJ. 5, Ah, dali! 4. Department of Justice? Pata. Okay, next. Sharog ko na. Okay. Boss, pagunita may 200, boss. PDEA. 5, 4, 3, 2, 1. Piso. Kuwag piso. Saya, kuwag piso kay para dili kansi. PDEA. 5, Philippine Department of 4. Sige, PDEA. Environment Authority. Mali! Piso. Kuwag piso. Yawa, kinisa ay! Okay, pa si PDEA. Dili, napas 15. Ay, kasi PDEA. Wait ha, Philippine Department of... Nakalimot ko. Okay, piso. Okay, PDEA. Philippine Drug Economic Authority. Piso. Okay. Oh, PDEA. Philippine Drug Environment Authority. mali. Kuwag piso. Philippine Drug Environment Act. Mali. Diyam ko. Sige, PDEA. PDEA, Cardo Dalisay. Kuwag piso. Tara. Oh. Philippine Drug Environmental Authority. Mali. Piso. Piso. Okay guys, congrats sa tanan. Nahurot nila ang piso. Pasalato sila palakpakan. Nahurot nila ang tinagpiso. Panta, proceed ta sa next game. Salamat sa... 2K.